to attack us. Let's just send in the cavalry. Oh my gosh, I just got ambushed by another player. I ovo je moja prva epizoda. Haha. I sad ćemo da ih pucamo sa puškom. Da. Šta sad radimo? Kako? WTF. Nastavljamo sa tišinom.
He's trying to attack us. Let's just... Pa 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 pa. I opet kao nešto, ajde, pa 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 pipo i bla 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 i kraj. Šta je bilo? Juj, kako brzo prolazi vreme. Još ovu patiju i dosta mi je. Za danas, za današnju epizodu stvari. Dobro. He's trying to attack us. Let's... I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ako želite da lajkujete, lajkujte. Ćao! Mislim da ne mogu da isključim Zen.